وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفين ملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجم سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهيد سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا محمود سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل
سيدنا مطاع سيدنا مطيع وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدقين سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا المستحكم سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علي سيدنا جبار سيدنا القاسم سيدنا الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طيب سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المعجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيع سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافل سيدنا مطفين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافل سيدنا واصل سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصطفى الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيم العثرات سيدنا صفون للزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب الوفاء سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدير سيدنا صاحب الغراب خاتم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا عضل الخير سيدنا سيد القولين. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمام سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا المغفر البكاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة النفع الانتفاع تذكر التذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ahbab, hadirin jamaah majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, majlis ilmu pembacaan kitab Khusailul Ummatul Muhammadiyah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah SWT yang kembali mengumpulkan kita di musalla yang penuh berkah ini, musalla Al-Ikhlas atau musalla Kiai Haji Abdus Samad rahimahumni rahimakumullah, dalam rangka menghidupkan kembali majlis rutin kita setiap Lailatul Arbi'ah ba'da salatul Isya, setiap malam Rabu ba'da salat Isya, berkumpul untuk membacakan salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyebut nama-nama agung Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada 300 nama yang kita bacakan. Kemudian kita sambung saat ini dengan pembacaan kitab Khusailul Ummatul Muhammadiyah yang dikarang Imam Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan
pembacaan kitab kita tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita pun disambungkan dengan beliau Nabi Muhammad, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bermacam kemuliaan, bermacam kelebihan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Ikhwani rahimani rahimakumullah, setelah cukup panjang bercerita tentang sedekah, fadail, kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh bersedekah, masuk kita pada bab berikutnya, syarful amanah wal wafa bil wa'ad. Kemuliaan orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan menepati janji. Sekarang ini kalau didengarkan ini kepada mereka-mereka yang sedang sibuk kampanye, itu bagusnya masing-masing sedang ngumpan janji, ngumbar janji. Bahkan mereka siap untuk mengambil amanah, padahal amanah itu tidak gampang sebetulnya. Cuma yang kita tidak tahu, husnuzon billah, mungkin ada niat solehanya di hati mereka. Kalau orang-orang soleh justru lari dari amanat-amanat seperti ini, karena pertanggungjawabannya berat. Jangankan untuk menanggung jawab sekian juta umat manusia, segelintir manusia dititipkan ke kita untuk menjadi tanggung jawab kita berat, apalagi banyak manusia. Ditambah lagi banyak cobaan zaman fitnah sekarang ini, orang-orang yang lurus akan bengkok, orang yang bengkok tambah terlilit. Na'udzubillah min dzalik. Cuma kita berdoa mudah-mudahan yang sudah terpilih dan yang akan dipilih oleh umat ini mudah-mudahan termasuk kelompok orang-orang yang memiliki jiwa amanat dan menepati janji. Al-wa'du, dan janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Syaraful amanah, kemuliaan bersikap amanah, wal wafa, dan menepati bil wa'ad, dengan janji, menepati janji. Wa min syarafi hadhil ummah, di antara kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala min ats-tsawab wal fadl liman anjazal wa'd wal amanah. Di antara khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menjalankan amanat dan menunaikan janji. Famin dzalika, di antaranya fadail tersebut diungkapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu madmunun lahul jannah, orang yang amanah, orang yang menepati janji itu mendapatkan janji, jaminan pasti masuk surganya Allah. Tapi tidak gampang. Ya, surga itu mahal. Tidak bisa dibayar dengan recehan. Kama jaa fil hadis alladzi rawahu Ubadah bin Samit, sebagaimana datangnya hadis dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, admanu li sittan adman lakumul jannah. Siapa yang mampu memberikan jaminan untukku 6 perkara, maka aku jamin dia dengan surga. Apa maksudnya dan apa tuh yang disebutkan 6 tersebut? Admanu li sittan, berikanlah kalian 6 perkara untukku, jaminan tentang 6 perkara. Maka kalau kalian mampu melakukan 6 perkara tersebut, aku beri jaminan dengan surga, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama, usduku idza hadatstum. 1 dan 2. Usduk artinya jujur, benar. Benarlah kalian setiap kali berucap. Jangan bohong. Jangan mudike. Omong ke apa adanya. Jangan nambah temuannya, apalagi menukar fakta yang ada tidak katakan, yang kata diadakan. Hati-hati. Bohong. Usduku idza hadatstum. Jujurlah kalian kalau kalian berucap. Wa aufu idza wa'adtum, tunaikan kalau kamu punya janji. Ini yang lewatnya banyak janji-janji tidak tertepati. Ya, kita nak nuntut dia dah tahu, kata waktu kita nak ngurusinya. Tapi tuntutan di hadapan Allah pasti menjanjikan ini, menjanjikan itu. Ya, biar orang tertarik, janjikan yang hebat-hebat. Padahal dia tahu barangnya tidak bakal mampu dia ngawinnya.
Ya. Kadang-kadang untuk memastikan dia biar terlaksana, dia maksa orang lain biar ngawinnya. Wong yang didolimi. Kalau wong dah acak nyalan katakannya dak becus anak buahnya, bukan dia yang dak becus. Dia dewe yang dak becus. Membuat janji yang berlebih-lebihan muluk. Silakan berjanji yang kira-kira memang mampu dijalankan. Wa aufu idza wa'adtum, tunaikan kalau kamu berjanji. Wa'addu idza tumintum, jalankan dengan baik kalau kamu diberikan amanah. Kalau kita diberikan amanah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngasuh tak sanggup, tak bakal baca, jangan dimbe amanah itu, ikhwan. Berat amanah itu. Itu nih kadang-kadang ada rasa bangga, dititip ini, dijadikan ketua ini, dijadikan kepala ini, dijadikan ini, wah bangga gitu. Padahal tanggung jawabnya besar. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Injo amanat ini amanat. Bahkan sekarang yang subhanallah al-galab, yang galib, dunia yang galib, dunia sudah aneh, sudah terbalik. Kalau orang-orang dulu lari dari amanat-amanat itu. Karena mereka takut tuntutannya besar di yaumil kiamah kalau mereka tidak mampu menunaikan amanat itu. Wong sekarang justru berebut ngejar amanat walaupun dia dewek tidak tahu sanggup atau tidak. Bahkan ada yang sudah tahu diri tidak bakal sanggup tapi dikejarnya. Karena ambisi, karena pengen popularitas, biar dapat kedudukan, dihormati, disebut pejabat A, pejabat B, pejabat C, tanpa dia mikirkan dosa yang numpuk luar biasa. Kalau kita ingat masih cerita tentang apa yang diucapkan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu beliau dipaksa oleh Umar untuk jadi pemimpin, dia nolak. Sayyidina Abu Bakar sudah mengisyaratkan untuk yang kalau kamu nak pilih Umar bin Khattab. Walaupun itu dengan musyawarah sahabat. Tapi mu'dhamus sahabat, semua sahabat termasuk Imam Ali bin Abi Thalib memilih Sayyidina Umar sebagai khalifah pengganti Abi Bakar as-Siddiq. Ketika dipilih, beliau dah galak. Dah galak Sayyidina Umar ngomong, tetap harus kau itulah yang paling tepat, paling pas untuk jadi pemimpin. Maka beliau memesan kepada wong-wong yang ada bersama para sahabat, idza ra'aitum ma'waj fastajibni. Kalau kalian melihat aku ni nyimpang, bengkok, tolong diluruskan, kata Sayyidina Umar. Karena aku manusia biasa. Minta diluruskan, minta diingatkan kalau beliau dah jalan dengan jalan yang benar. Pernah Sayyidina Umar berkata, waktu kejayaan Islam sudah hebat, tersebar Islam di mana-mana, luas wilayah Islam, termasuklah Irak dalam kekuasaan Islam, sampai ke Bahrain, sampai ke Urdun, sampai ke Syria, ke Syam, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Mesir, Afrika, bahkan sampai ke Roma, Eropa. Islam sudah tersebar, dikuasai oleh Islam. Begitu beliau jadi pemimpin, apa kata Sayyidina Umar? Seandainya saat ini, hari ini, waktu itu beliau ada di kota Madinah, di Irak sana, kata beliau, Irak ini sudah jadi wilayah kekuasaan Islam, artinya di dalam kekuasaan, dalam aturan Sayyidina Umar. Seandainya saat ini di Irak sana ada seekor onta terjerembab kakinya masuk lubang ketika jalan di jalanan, maka aku yang bakal bertanggung jawab di hadapan Allah atas musibah yang dialami oleh onta tersebut. Sallallahu alaihi Nabi. Kita Palembang memang banyak loh, banyak loka, makanya banyak orang Palembang. Ya, ente lewat jalan lo dapat loka ente. Ini kalau ada kawan kita munyam-munyam batik gawean ajak ke Palembang, banyak loh loka. Tak katik yang mulus, lemak be dengan ngancur ke alasan mat lubang untuk ini lubang untuk habis talak ini. Ya Allah, itu Sayyidina Umar saking dia takut, seandainya ada onta terjerembab kakinya masuk lubang ketika di jalanan di kota Irak, di negeri Irak sana, maka aku yang di Madinah sebagai pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi kita saksikan kemarin kan, disumpah kalau itu yang Islam tuh pojok Quran kepalanya, ya, pojok kepalanya ada Quran, tak tang-tang itu sumpah dengan Al-Quran. Toto khianat, toto bukan sekedar tak nyalan ke amanat, khianat pula maling misalnya, korup, Allah, nepotisme,
ngayo ke keluarganya be, pejabat lah mau singkirnya kalau dia jadi pemimpin, panggilnya kalau keluarganya, ponaan, misan, mindo, kalau macam menantu, jadi ke pejabat kalau. Ini khianat namanya. Ya kalau yang diangkat tadi itu memang orang yang punya kemampuan, kualitasnya memang pas, silahkan. Tapi kalau yang lama masih bagus, ngapa nak digeser? Apalagi yang lama bagus digeser dengan tidak ada kemampuan. Na'udzubillah, itu khianat benar itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemunafikan. Tapi ahbabi ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mampu memberikan 3 hal ini, dalamnya ada 6 perkara, aku jamin surga untuk kalian, kata Rasulullah. Kalau berbicara jujur, jangan bohong. Kedua, kalau ada janji tunaikan. Kalau dapat amanat jalankan dengan sebaik-baiknya, maka aku jamin surga kalian, kata Rasulullah. Wa mimma yadullu ala syarafil amanah wa fadliha wa wafa'u bil wa'ad, dan di antara lagi kemuliaan bagi orang yang menjalankan amanat dan menunaikan janji, ma jaa min tahdzir syadid anil khiyanah wal khawful wa'ad. Ketika munculnya suatu teguran yang keras dari Rasulullah, ini menunjukkan kalau amanat itu hebat, menunaikan janji itu hebat. Kenapa orang yang melalaikan 2 perkara ini dapat teguran yang hebat dari Rasulullah? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi Muhammad, la imana liman la amanatallah. Tak dikatakan mukmin orang yang tidak amanat. Orang yang tidak amanat tidak dikatakan mukmin. Ulama sepakat yang seperti ini memang bukan berarti dia dikatakan kafir, bukan. Tapi imannya sangat kecil, sangat tipis, sangat lemah, tidak sempurna imannya. Kalau orang sudah khianat, berarti imannya sangat lemah, tipis, dan dikhawatirkan boleh jadi dia akan lepas dari agama. Kalau sudah terbawa ambisi, hawa nafsu, dia akan menipu, dia akan mengkhianati semua janji, semua amanat yang dititipkan kepadanya. La imana liman la amanatallah. Wa fi riwayat an Ali bin Abi Thalib min hadits tawil, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Imam Ali bin Abi Thalib, innahu la dina liman la amanatallah wala salatan lahu wala zakatalah. Orang yang tidak menjalankan amanah itu dianggap orang yang tidak beragama. Walaupun dia salat, walaupun dia mengeluarkan zakat, dianggap tidak menjalankan agama. Artinya salatnya ditolak, zakatnya pun tertolak. Kalau orang tidak menjalankan amanah, tidak gampang, ikhwan. Ya, kita dititipi amanat, megang duit kas, musola bayar usaha masjid, ngeri, sepju, ya, lagi buntu, minjem dulu deket, minjem dulu judul pertama. Boleh apa minjem dulu? Mana boleh, ngomong dulu sama kami. Kaget kalau awal bulan aku ada gaji, aku tutupi. Tahu gaji cuma 1.200.000, minjem 2.100.000, mana nak tertutupi? Ujung-ujungnya mulai melakukan hal-hal yang menyimpang, mulai nipu, mulai bohong, mulai mencuri, mulai maling. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, ayatul munafik salasah, tanda orang munafik ada 3. Sebenarnya banyak ya kawan, tanda munafik itu sangat banyak. Cuma di sini disebutkan Nabi ada 3. Ya, tanda-tanda yang lain juga banyak. Di antaranya tanda munafik, orang yang kalau masuk di tempat majelis taklim, majelis zikir, tidak betah. Masuk masjid, masuk musola gelisah, tidak mantap, pengen cepat mentuh. Tapi kalau sudah di luar, anteng. Di tempat-tempat yang lalai, anteng, nyaman. Kalau mukmin sebaliknya, kata Rasulullah, mukmin itu bagaikan ikan ketika masuk dalam air, anteng, adem, nyaman, berenang sana, berenang sini, naik turun. Kalau munafik, kalau sudah masuk tempat seperti masjid, mushola atau pengajian, seperti burung dalam sangkar, gelisah, dia ngasuh sempit, pengen keluar.
pengen keluar. Bangsa dibukakan pintu, berdebis, langsung lari. Ayatul munafik salasa, tanda munafik ada 3 kata Rasulullah. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta, bohong. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak ditepatinya, ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau tinjau amanat dia berkhianat. Kalau ada pada seseorang, banyak kita saksikan dengan bangga nampang di muka di TV, ya, membela dirinya yang sudah berbohong, yang sudah khianat dengan alasan A, B, C, D, E. Ya Allah, munafik jelas-jelas. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. La ilaha illallah. Kita begunyam dengan jati kita. Ya. Tak mau ngomong investor asing di IKN cukup ramai, banyak. Tak tanya ketahuan tak kata. Ngapa kita cukup dengan investor dalam negeri saja? No, siapa yang ngomong kemarin banyak tu? Tahu tak kata, enggak lah. Ya, artinya apa? Kenapa kita yang luar, dalam masih banyak jadi pacak pula. La ilaha illallah. Pendusta, khianat. Oh, ngeri gitu sekarang, bukan lagi, tetian kan, korupsi, nipu. Mandai tambang bertahun-tahun dikeruk, dijual tak ketahuan, baru sekarang ketahuan. Timah batu bara emas sampai jembek Cino tak ketahuan. Ratusan kilogram, ratusan ton emas. Acak lagi bingungan tu, aneh juga. Subhanallah. Kita juga batu bara depan mata kita setiap pagi, menyogor depan nanggal sih. Sehari nak 50 kapal lewat. Cuma kita yang orang kecil tak ngegainya. Nanti yang nombor langgar bae. Ya. Tak tahu kita batu bara tu ke mana belaginya, duitnya belagi ke mana. Subhanallah. Inilah kita tak berubah-ubah. Ganti pemimpin cak inilah kita. Tak kata berubah kita. Dia tu yang berubah. Ya Allah. Lagi ada yang diundang tak tu? Kata yang diundang. Kamu lah milih tak diundang. Rupanya mereka diundang. La ilaha illallah. Kita ada undangan lain ya, sebenarnya diundang juga, cuma undangan kita di Tanang Betutu kemarin. La ilaha illallah. Subhanallah. Dunia la'ibun walahu. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar janji. Ingatlah banyak janji-janji ni. Ya. Serba gratis. La ilaha illallah. Terus wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat mereka khianat. Masya Allah. Ya, bukan kita nak muka aib, ini kenyataan baik. Zaman Presiden Jokowi 14 menteri masuk penjara gara-gara korupsi. 14, bukan sikok 2. Menteri masuk penjara gara-gara korupsi itu khianat bukan? Jelas khianat sama rakyat, sama negara. Disumpah tak mereka waktu diangkat kemarin? Disumpah pucuk kepalanya Quran kalau dia Muslim. Dan biasa-biasa baik dia. Subhanallah. Rawahu Abu Ya'la min haditsin Anas annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dikeluarkan hadis oleh Imam Abu Ya'la dari sahabat radhiyallahu an Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Thalathun man kunna fihi fahuwa munafik.
wa in shoma wa shalla wa hajj wa tamar wa qala inni muslim. Fadzakar al-hadis. 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia munafik, kata Rasulullah. Wa in shalla wa shoma wal hajj wa tamara. Walaupun dia salat, dia puasa, dia berhaji, dia berumrah. Kalau 3 perkara ini ada padanya, maka dia pengkhianat, munafik. Apa itu? Ya tadi yang 3. Idza ahdatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia membuat janji, diingkarinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia amanat, khianat. Ya Allah. Di Pulau Bangko itu, di Pangkal Pinang. Kalau kamu ke Pangkal Pinang itu ada daerah namanya apa pulau, lupa saya. Walhasil di situ ada penjara khusus pejabat. Penjara khusus pejabat. Uji kami punya keluarga yang tinggal sana, kalau nak muat pemerintahan pacak juga itu. Ada kalau bupati ada, sekretarisnya ada kalau juga itu. Kalau muat negara pacak juga itu. Komplit. Segala jenis pejabat ada di dalam itu. Apa dia pula namanya itu, tempat itu. Jadi isinya memang khusus pejabat-pejabat yang melakukan pelanggaran pidana, korupsi kebanyakan. Qauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allah awwalin wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa'un faqir hadhihi ghadratun fulan bin fulan." Kedak pada hari kiamat, ikhwan, setiap apa yang kita dilakukan akan ditunjukkan Allah. Dan di antara keburukan orang-orang yang berkhianat itu akan ditunjukkan, dia ditampilkan, lalu ditunjukkan di depan manusia yang sebanyak tidak terhingga jumlahnya, disebutkan inilah khianatnya fulan bin fulan. Ini pengkhianatan fulan bin fulan. Hada ghadaratun fulan bin fulan, rawahu Muslim. Wallahu a'lam bis. Fasal ini tidak panjang ya, karena perkara ini sudah maklum. Alamat munafik itu banyak. Banyak sekali di antara tadi. Kalau salat tidak salah usala. Kalau sholat malas-malasan. Kalau nak sholat berat. Itu alamat munafik. Alamat kemunafikan. Kalau nak sholat berat. Datang ke tempat yang baik berat. Datang ke tempat buruk semangat. Kemudian tadi diantaranya kalau duduk di masjid, di mushola tidak betah. Tapi duduk di tempat-tempat lahu, tempat-tempat yang melalaikan, betah. Termasuk yang kita pernah sampaikan, tanda kemunafikan itu dari hadis Rasulullah yang mengatakan, "Athqalus salat ala munafik salatul isya wa salatul fajr law ya'lamu ma fihi ma la'atahuma walau ab." Orang yang enggan, dak kati udzur, dak kati halangan untuk mampu salat ke masjid mushola, salat isya, salat subuh, tapi tidak dilakukannya. Ya, kalau ada udzur lain cerita, banyak orang udzur itu macam-macam. Ada yang dia tadi tu nak tinggal ke rumah bini dewean atau sama anak-anak kecil, daerah dia daerah sepi, khawatir tentang keamanan anak bininya. Kalau dia keluar ke masjid jauh, misalnya masjid jauh, kalau tinggalkan dia khawatir atas keselamatan anak istri, bahkan harta bendanya. Boleh kita untuk tidak keluar ya. Atau daerah yang kita lewati itu daerah yang kalau kita mentu kita akan menghadapi suatu kebahayaan. Atau masjid itu ada jauh dari rumah kita, yang mana kalau kita datang sana mereka cepatnya komatnya sholatnya. Kita baru keluar dari pintu sudah komat, sampai sana terlambat. Ada model tipe-tipe masjid yang macam itu. Atau dengan hal-hal yang lain ya, sebab-sebab udzur ya, ada sakit ya, atau ada keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan kita untuk meninggalkan rumah. Tapi yang jadi muskilah kalau orang tidak ada udzur sama sekali, dia mampu jalan kaki, mampu apalagi punya kendaraan, badan sehat, keadaan aman, nyaman, tapi dia tidak mau datang ke masjid untuk sholat, ke mushola, ke langgar, ke surau untuk sholat isya atau subuh berjamaah.
Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Salat yang paling berat untuk orang munafik 2 salat itu. Kalau mereka tahu apa yang Allah berikan di salat subuh dan isya berjamaah atau habwa, mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Tanda orang munafik banyak. Seperti tanda-tanda orang kibir. Kalau dia dipuji senang atas pekerjaannya, tapi kalau dia dihinakan atau dicelah atas perbuatannya, dia marah. Banyak munafik diantaranya yang kita saksikan. Ya maaf, ya insyaallah kita tidak ada di sini. Kalau di pondok tuh misal santri kalau ada kiai, masya Allah, sholatnya rapi, sholat sunnahnya rapi, tidak terlambat. Tapi kalau kiainya keluar, dia bebas. Sholat tidak leluhunya, tidak berjamaah bebas, tidak sholat sunnah dia. Ini munafik. Ya, sama kita juga ikhwan. Seandainya misal maaf ya, ketika kami yang ngajar, kamu masya Allah mesti tahu kami musafir, kami jalan, ada pengganti, kamu datang malas-malasan, datang duduk di belakang, tidak acuh, tidak fokus untuk dengar ceramah terhadap pengganti ustaz. Ini perlu dipertanyakan. Jadi selama ini kita ini belajar dengan tujuan apa? Ya, ini kan ustaz yang ngajar ustaz A, kita semangat. Begitu ustaz A kata ganti ustaz B, kita tidak semangat. Berarti tujuan kita bukan nyari ilmu, bukan mencari berkah ilmu, nyari ustaz. Ya, kalau nyari ustaz salah ya kawan. Nyari ilmu yang ada sama ustaz. Boleh jadi ustaz yang pengganti menyampaikan ilmu yang tidak pernah disampaikan oleh ustaz yang aslinya. Jangan sampai ada sifat munafik pada diri kita. Termasuk kemunafikan ikhwan, mungkin kita mengerjakannya, naudzubillah. Ketika kita sholat di luar, rapi sholat kita, rukuknya, sujudnya, pakaiannya lengkap. Ketika di rumah, sholat sekendak kita ya, kadang pakai peci, kadang tidak, pakai baju kaos baik, semayang di rumah pakai sewet sempol. Sholat sunnah kita tidak pakai doa iftitah, tidak pakai apa. Tapi kalau di luar, masya Allah lama sholat sunnah kita. Itu munafik. Yang jelas itu munafik, khianat. Manusia pacak dibudikan, tapi Allah tidak bisa dibudikan. Orang yang munafik, na'udzubillah min dzalik, tidak diakui keimanannya oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita keluarga kita tidak ada yang munafik. Istiqomah, keadaan kita dimanapun kapanpun, kita macam inilah kita dalam segala kebaikan, macam ini kita dalam meninggalkan segala keburukan. Kadang-kadang di Palembang, masya Allah, kalau lingkungan baik, berkawan sama baik, semuanya baik. Pas kita keluar dari Palembang ke kota-kota besar, ke Batam, ke Bandung, Jakarta, Surabaya, barangkali ke Medan, lepas kan. Bukan cuma casing baju berubah, sikap tingkah laku kita juga tak lagi sholat berjamaah, tak macam lagi, tak baca zikir. Itu munafik. Kemunafik, karena auzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin teman-teman kita cukup sampai di sini ikhwan. Insyaallah pada musim afiat malam Rabu depan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kebetulan mushola kita ini belum mengadakan, dan insyaallah malam Rabu depan sekaligus ikut dalam rangkaian Maulid Ishrin. Jatuhi ikhwan sama sekali. Ya, tertib seperti biasa dari Muago kita kesini insyaallah taala. Kan kami mengundang untuk besok malam Kamis, jatuhi sama sekali majlis cak biasa di Syarus Salikin. Boleh jadi baca kitab, boleh jadi zikir ziarah. Setelah itu ba'da isya baru kita ke seberang untuk menghadiri ziarah sekaligus haul sekaligus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salatul isya. Malam Ahad kita kumpul lagi atas nama Mini Soccer yang kebanyakan teman-teman sebagai pelakonnya mengadukan Maulid Nabi SAW, juga ikut dalam rangkaian Maulid Ishrin ba'da isya yang akan diadakan di tempat majlis. Setiap Mini Soccer diadakan di Taman Kenten di tempat Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar. Silakan ajak teman-teman ya, kawan-kawannya untuk bisa hadir acara-acara ini. Wallahu a'lam bissawab. Bagilah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله آخر وبالقدر خيره وشره رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وطاعته أن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومغالبته أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان من جوار الإيمان من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة اللهم صل وسلم كيف العفو إلى آخرتنا. فاتحة.